Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengening kusiku Allah subhanahu wa ta'ala sagiang ka iya masa oras na pagalin din na mapipi agi na watano. Nagu ikalimu wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tungan na itano, mga lokstano, sisi-isiran sa iko mga kuburiran na ayam mala na pagapian wallahu subhanahu wa ta'ala so pangasasakit sa iko mga tungan na itano. Imanto na miyaw mapman so kapsumpati tano si iku usayan tano si iku dikat udagangan. Paganero na kusay tano na sudagangan na anto na iukit akakuirun sa diakat bapbilang agyang kutua degangan agyang kutua padegang anta akakepakay agyang kutua kaistimitan yanun siku arga iyan. Ikadua na anto na ipagilay niyan sa agyang kutu kaya temegi sa agyang kutua degangan yan. Bagiang kutua kaya pamasaan yanun, anta akagiang kutua arga iyan. Kauto. Kailangan na sabut ng tanuan na piya-piya. So kapasaa, si ikudagangan anta akagiang kutua kaya pamasaan kaun. Agusto salakaw ke usay makam petauras. Oy. Tiga giang kaya muallif mimbal sa giang kaya kitab awatuqawwamu 'inda al-hawl bil ahazzi lil fuqara min 'ainin aw warik. Gidi tanu dipagusay na giyang kaiya katero mga ulama tanu. Oy. Aswatigin sudegangan ayamanan yan na sudegangan na igira ariyaw ta saragun pitemegan tuqawwam na pagistimitan udi na pagargaan akaw to. Sudegangan ka na basta masaragun na minipaliw gato nagyang kutwa diakat. Napagargaan na kagyang kutwa degangan ka. Ino mga day miniraot sa gyang kutwa nisab anta ka daun makaraot. Na upama ko rumi auto na pendikat ka upama pamangku daun raot si iku nisab na di ka makapendikat. Auto. Yang kutwa kaya temegirun na pendikatan o mga tao kagi para may bagay sa giyang kuto mga pobre o di na su mga miskin. Anta kagyang kuto walwa sinip ini sugu agamatan agama Islam asiran ipambagan sa giyang kuto dikat o mga tao. Min ainin aw warik na aya pagargaan o tao si iko degangan yan nagyang kutua nisab ubulawan anta kagyang kutua pirak kauto. Kagi subdegangan na da mi aloy nisabian na aya ko na pagilain tano nagyang kutu anisab ubulawan agugyang kutua pirak. Pun sudegangan na miya kanisab si ikubulawan na pendikatan tano swarga. Udi na sudegangan na romiaut sa gyang kutua nisab agyang kutua pirak na pendikatan tanu agyang kutua degangan. Yang kai amin beal sa gyang kaiya kitab o di na gyang kaiya sumyurat sa gyang kaiya kitab nadanian aluya o antaunon o di na anta ay tao pagistimit sa gyang kuto degangan. Oy. Anta absi pagistimit sa gyang kuto degangan. Naayad na pakaistim ito, nagyang kuto akirkon. Kauto.
Pamanas kaapadegang pagariku si iku agama Islam, bebayakan si iku agama Islam, na sakadin mismo ipaka estimate sagyang kutua degangan kau perai arga iyan. Upama mambuko saka na adin udina malakay experience sagyang kutua kan degang. Ay manan yan na makaato de pipi agyang kutua karang paman na makaato dagyang kutua estimate ka sagyang kutua degangan ka. Kagyang bida-bida usto. So padegang kagigyang ka iyam yung nadindegang na mata estimate. So man so mga begu udina paman na talinted na ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala si kung mga tao. Adna kato na ka mga tao andid ni kailay niyan sagyang kutua degangan na katawan yan dinagyang kutua arga yan si iko pirak. Nagyang kutuba ayad na pag-istimiton, nagyang kutua kirkun, kirik sagyang kutua pwesto, kirik sagyang kutua degangan, amay mambuka mala i-experience sagyang kutu kandegang. Upama kus kanian na di matao estimate na pangilay niyan, agyang kutua mga tao, matao sagyang kutua ka-estimate sa degangan. Yuto mga pagariyay ukit. Upama kudi ka mata estimate na mapluba kagyang kuto mga ginawain ka, mga padagang mata usiran estimate sa gyang kuto degangan. Sa kung mga petano atigyan na giyang kuto akakuha isa zakat o di na giyang kuto akan diakat na simba na anto na ikisarig tanu sa giyang kuto tao pagka-estimate sa giyang kuto degangan anto na ikisarig tanu ron na giyang kuto sa mga ulama tanu na tigyan na sumanusiya na misa sarigo na giyong kutua simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Basta sa kaataw, na misa sarigo ka agiyong kutua din ka di kang galabaka sa agiyong kutua simbang ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi din natin kung mga ulama na upama ku adnap kesakit. Adnap kesakit, nagyang kutua kesakit na terunian si iku mga tunga na iniyan, dia ku pakausar saig kadia kan kegaga. Aya kapaka pagbedasakan na tayamum kau tu. Kesakit na gitu miya teruyan. Agyang kana naig na upama ko usaran ko na tenggu na kuwatan to. Na aya bu iman to kaka okay akapaka pagbedasakan na katayamum. Nagyang ko to lagi du tua tao na serigan tanudin. Kenapa tigu mga ulama iba tano pan na kuwa sa doktor. Tuwagan tano agyang ko ta doktor sa hospital. After on tano ro na ilay ang kagyang kaiya tunga na yamiyap kasakit. Ino mga di pagagaga magbedas sa ig anta akadi. Uway. Paman na inaluya yung mga ulama tano. Simba si iku Allah na misasarig si irka manusia. Uway. Di ka pa kayo baka pamagakal. Kailangan pagarian na mauntul ka sa giyong kutu ading ka di kang gelbakas iku simba si iku Allah. Aya lagi dia nagyang kaiyakan diakat amala ini simba ka padai si iku rukun agama tanu agama Islam. Na lagi demam buagyang kutu akan diakat. Melagi dedin. Upama kung sutaw na terunian asakan nakatawa na kan mistimi tagyang kutu degangan kaadna experience akan na terun tanoron na istimitang kad nagyang kutu degangan ka. Arga ang kagyang kutu degangan ka. Ugaid na amay ka terunian adia kan nakatawan paman na di matao na aya isugu tanoron udi na aya terun tanoron na peluba ka sa ginawain ka anta ka padegang skanian imaka arga sa giyang kutu degangan ka. Sama no to mga pagariya na maliwan na guto. Aya okay, nagyang kuto
upama ko sudegangan na kagamitong napagitungan. Ida sudegangan. Kenapa marambek ka kagamitong na adem pemana degangan agiang ko tuba marambek atanto. Marambek atanto. Okay na sagiang kaya masatan iman to sabab sagiang ko to kaya pa so mga padadegangan na misusurat agiang ko to agiang ko to computer na malbud kaketukawiran sagiang ko to ardo adegangan. Tiga na indal haul igira api temaga nagiang ko to adegangan. Gi kailangan na sebut tanwa temaga nagiang ko to adegangan. Kenapa bu aya ka pendekatan na uman muharram. Indal haul paman na andad ni katarutu pagiang ko to asaragun. Kagigiang ko to o kipapaturay kawawaji bagiang ko to akibagan ko zakat na uman saragun mga pagaria na di kepakai ay mana niya na ayabu akian dia katakan na giyang kutuba si maulan wala yuakharu ba'dahu bizamanin yataghayyaru fihi si'r na di penekepakai ubang ka ubang ka ay mana niya na giyang kutu kibagan ka si kata why kagigiang ko tua lagi dutu na kepakai ap keli nagiang ko tu arga agiang ko tua dagangan ka. Na di keku agiang ko tu untol. Udi nagiang ko tu ba di keku agiang ko tua benar. Giang ko tua untol sagiang ko tu dingga dikapakan dikat sagiang ko tua kap kulug kapakai tu agiang ko tu arga dagangan. Udi nagiang ko tua kap pakalaian. Oi. Na napagim benar kanu saya benar dinai. Adin na masa apa kalay arga su degangan adin mana masa apa kay itu arga. Lagi din nagyang kaya sumiyagad reketano mga tepeng wallah napaga na yamya kalay arga nagyang ko pismas. Why? Na iman to man namya kay itu arga. So pisild may romiyaw sagyang ko 40 agu telwa arga yan saka pemasa penimbel. Napirap naging utang pelabaan na kaon. Oy. 60. Oy. Na iman to na upumasa ka sa kamis mi pumasa na sawati. Sama no to na kelinalin naging kuto arga. Yuto sabab yuto mga ulama tano na aya kateruiran naging kaiya kabagay sa dikat na di ka pa kayo bang lebati susaragun paman na ubang agamita na di paman kepakai ubang ka pakauri. Paman na ubang kalita gyang ko to kapambagay ka sa dikat sabab mo sa gyang ko to kap kelinalin na gyang ko to arga udegangan. Salakaw man na bitiara sa gyang ko to ino mga di sukan dikat na kapakay ay paguna oy na nasala paman na bitiaraan tanubuan ng si ko mga pag-agawi agyang ko to kap kapakay niyan. Oy, gyang ko to kap kapakay niyan. Upamapmang konsutaw na dua din yan ikapakan degang wholesaler ago retailer paman nakaparetailor kiyan anta aka wholesale nanto na pagilay niyan sa giyang koto adin yan dikan degang na sumanga ulama tano teruiran sabab sa giyang koto kapakam bibida giyang koto wholesale retail bida sa arga mawatan ang bida niyan kapakayap ketakap agyang koto arga iyan sembagiran na upama kugyang ko tua tao na aya din yan ikapakan degang na jumlah wholesale na ayad nakapagitungan yan sa giyang ko tua degangan yan na giyang ko tua arga yan na wholesale. Upama pamang kugyang ko tua padegang na aya din yan ikapakan degang na bitafrik giyang ko tua retail na ayad na pagilay niya na giyang ko tua retail. Why? Wa in kana yabi'u bihima fayu'tabaru al-aktharu bay'an na upama kugyang ko tua tao na pakasisaug niya no to pakaparangan niya nagyang ko tua din yan di kandegang kadindegang sa wholesale ago dim retail na sadin sa madakala din yan di kapakapesah pamako aya malakason gitu malakason naka wholesale na wholesale kay tongka upama pamangko aya mabintar ka malakasar ka nagyang ko tua retail na
ayad nakapaka-estimate ka kapagarga nga sa giyang kuto dagangan ka na giyang kuto din ka di ka pretel. Tigyan na min ainin aw warik. Paman na ayakon na pagilain tano si ko kapagarga tano si nagyang kuto nisab o bulawan addananir agugyang kuto perak silver kauto. Kagigyan kuto kapagaluya tano ron nisab o dagangan aya kapakanisabian kaketenduang ka sa giyang kuto nisab agyang kuto dagangan na giyang kutua istimitang ka argaan ka sa giyang kutua ni sa bagyang kutua pera kami aluitan wa subra 20,000 upama ko si ko perak na giyang kutua upama ko si ko bulawan na subra 200,000. Allahu a'lam way eman nanin apka linalin panagyang kutu arga kapakayad na masa amalay arga su bulawan na ay amalay arga su silver adam pamanaketon ka masa ayap man na malay arga na subulawan lagi dagyang kaiya masatan waya malay arga subulawan malatan tuwa kapakauna agyang kutu arga agyang kutu bulawan. Tiga na wala yu'tabaru masturiyat bihi kautu. Tigo mga ulama tanwa kana ba aya pagilayaw taw nagyang kutu kaya pamasaan yan sa gyang kutu dagangan yan. Pero mananakembu tigo mga ulama tanwa amay katembaga nagyang kutu saragun. Paman na masaragun nagyang kutu dagangan ka na kanaba aya pagitungan ka nagyang kutu kaya pamasaan kaun. Paman na gyang kutu kaya pamasaan kaun. Kagigyang kutu dagangan na kealin-alin nagyang kutu arga iyan kepakai malay arga paman nagyang kutu kaya ko ang kaun sagyang kutu pagan na kaya timbelang kaun na pitembegan miya kasaragun na miya kalay arga miya paman na miya takap kepakai paman sagyang kutu kaya temegiron na nuzulan na miya kay tuy arga agyang kutu dagangan way kapakaya tigo mga ulama agyang kutu kaya pamasa utaw sagyang kutu dagangan niyan na makaninisab paman na miya kanisab agyang kutu dagangan ugaid na amay katemega na ragun makasaragun na di pa kanisab agyang kutu arga iyan na upun di makanisab na apiapan miya kanisab agyang kutu kaya ko ang kaun nada dia katian fala zakata fiha tanudan tanwanan perumanan nakembu piamasang kagyang kutu dagangan na makaninisab ugaid na kagiya ko pusaka o di na kagiya ko temega na ragun na namya kabeba agyang kutu arga yang kada makanisab nada dia katian tu da dia kata agyang kutu dagangan kapakay manatigo mga ulama agyang kutu padagangan na ayak ya pamasaan yan sa agyang kutu dagangan yan na miya kanisab na kagiya ko temega na maganap asaragun na natabelugun ni sabay na pamana miyaka du pamana swarga iyan na dua ta kapag yang kutu ni sab pamana upama ko pagaluin tan wag yang kutu 24,000 na mimbelo ya aya arga ag yang kutu dagangan pamana piamasan yan 20 agu 4,000 na nakagiya ko maganap asaragun na aya arga ag yang kutu piamasan yan dagangan na romya out sa 50,000 sama noton na times 2 ag yang kutu arga iyan oy. Hagigyang kutu ba apagaluin tano akap kealin-alin agyang kutu arga agyang kutu dagangan. O pamapmangkuad na makaisisira ka tano. Teroon tano sumanari sulaba. O nanada maka ada temegi. Kaya bu akya paka alay arga agyang kutu dagangan akan nakagiya ko paman na saulam bu alam agyang kutu akap temegirun. Paman na yang kutu dagangan akan namya ka 10 agu saulan na gitu ni arga iyan ugay nakagiya ko maga inden magana pag yang kutu saragun namya kalay arga nagyang kutu amya labakan roon ada masaragun so mga ulama tanong natigir na kanaba mi sa syarat si iko laba yang kutu kelabang ka si iko dagangan ubat temegi aya pagilay naka nagyang kutu miya kapital kaun agyang kutu miya kapital kaun ini pamasang kaun oy
Aya lagi datigo mga ulama tano, nagyang kuto nitaj as-saima, gyang kuto kapagada ka lagi ang kuto ayam. Oy, gyang kuto ayam, gyang kuto mi aloy tano si komuna, kambing, sapi, ag gyang kuto unta. Naupun Roma o cagyang kuto adiyang ka ay nibagay o agama nisabiyan nan apia pa di masaragun na nakailangan din nakakuan sa dikat. Kagi sumang ayam na kanabon mi sa saratagyang kuto kagisiran na sadya kapagada ka lagi ang kuto ayam nagyang kuto pro tumamu sa gyang kuto anisab lagi dagyang kuto mi aloy tano aso kambing na upun makarao sa gyang kuto 40 na miya kanis. Napia di miya saragun na makapedikat nagyang kuto kirkon. Na lagi din yan mambu nagyang kuto miya laba sa gyang kuto degangan ape apan di miya saragun na ke paman na kitutal kadnuto paman na kiuman kadnuto sa gyang kuto kapital o di na arga agyang kuto kaya pamas ang kaon. Sumanga ulama tano na tigiran agyang kuto ba? Sadin sa arga agyang kuto degangan si iko kaya pa ka agyang kuto kaya pa ka kaya tumugiron. Sadin sa arga iyan. Paman na tigo mga ulama kana makana kimatun laha inda tamamil haul. So degangan naka nasa din sa arga iyan pagari kulay sa agyang kuto kaya tumugiron na gitud ni kearga ka. O gitud ni paman yan na kekuwang ka arga iyan. Basta ay man yan na tumuga na ragon na agyang kuto kaya ko ang kaon kagyang kuto so anto nay arga iyan sa agyang kuto kapapan taga na masa. Adna malalamba aw sayan tano sa agyang kuto paman yan na di ka pamasa agyang kuto ataw sa agyang kuto degangan. Paman na talaway aklas iniyan o di na talo kitian na paganayron na nagyang kuto degangan yang kuto degangan na aya ini pamasangkaw na bulawan agupirak. Paman na yuto ini pamasangka ko degangan. Paman na ini pamasangkaw nagyang kuto bulawan anta agyang kuto pirak. Ikadua okay nagyang kuto degangan na aya bu ini pamasangkaw na degangan paman na lagi du kasuap to miya kasuap. Ikatalawa okay nagyang kuto aya ini pamasangka sa agyang kuto degangan ang kuto saima paman na gyang kuto degangan na aya ini pamasangkaw na gyang kuto ayam oy si kum miyangaw na amasa naginan idiran di kapakan degang okay na sa gyang ka iyam masatano na di kepakai o di na da pakairon paman yan na gyang kuto ba na degangan na kanay pamasangkaw na kambing kailangan na mapesang kadaan sa gyang ka iyam masatano kailangan o di na di magyugso padegang o ba ayay pumasang ako degangan yan na lagi dia na degangan. Aya sagyang kaya rakatano, sagyang kaya masatano na aya na degang, seko lagi dia na padegang, na pesan yan da nagyang kuto degangan yang kagigito kaya layaman tano. Paman na makaumarka na pera ka awi dan yan. Kenapa na kalkulator kan na namya ka makarakan na tiga agyang kaya 10 bulpin na kan na ipamasakan sa agyang kanan na calculator ka. So padegang tiga na falaw istara aradan binisabin min athman. Paman agyang kuto ataw na ay ini pamasan yan si iko degangan. Tuitan wa bulawan agugyang kuto perak amakan nisab. Paman na rumi aw cagyang kuno nisab. Aya lagi din natin mga ulama nagyang kuto mama aad na duga to siya na dirham. Yutoy paman na nisab agyang kuto dirham perak duga sa agyang kuto katemegiron paman na magantemegan na ini pamasan yan sa degangan nagyang kuto duga to siya ka dirham. Paman nagyang kuto paman na
Piamasan yan nagyang ko to degangan labi 20,000 arga iyan. Fala yasaniful hawla bal yabni ala al-awwal. Lianna al-uruda yabni al-hawlu fiha ala al-awwal. Sama no to na ko adna 20 agu paman na adna pera kakan labi 20,000 amay ka magaan temagan nagyang kutuba ini pamasakan sa degangan adna mi paman na pesana motor minio dukor motor na ya harga iyan na 25,000. Sama nagyang kutu apirakan na kuan sa deka jikat agi ang kuto ang motor. Yang kuto aki ako ang asa motor na kapendi kata nakadin nakagi miya kanisa bagian kuto ini pamasang kaun. Kau to miya kanisa bagian kuto ini kuang ka sagian kuto ang motor ag supirak away. Bulawan. Lagi diyan mambu nagyang kuto bulawan. Pama kugyang kuto atau na terakian. Na sumiang bisa terak. Agi ang kuto terakan na pesaan yan. Kenapa niyan pegusara. Oway. Sama no to na agi ang kuto igi ang kaya ikadu pegulain tano na langun degangan. Langun degangan. Agi ang kuto muna. Biya do to agi ang kuto internet. Paganay na aya ini pamasang kasagian ko tua degangan na pirak agu bulawan. Yang kaya kadua pagaluin tano ni pamas. Oway. Lagi dia upama ko gyang ko tua tao mama na adna trakian. Yang ko to kaya pa ka paman na kaya temagiron na siyambian yan sa isa atrak. Paman na sumiyang bisa terak litijara ka pesan yan to. Kenapa niyan to pegusara ka pendegang niyan. Faya bani ala haulil ula yakun niyan ite kesian sagiang koto paman na ka temegi sagiang koto terakian. Dia koto amun terakian. Sama no to na maka pendika tepen. Apa apan sumiyang bisa terak. O paman na siyambi ane nagiang koto terakian. Na miya paman na miya pusan yan naging ko to apaga na terakian na kenapa si makapuun sa giyang ko to paman na kapagitong yan sa giyang ko to kapkesar apaga na idena terak giyang ko to